Hello bakunzi ba Samuzoti, mbanje kubasuza neza ko meze neza, mbibutsa kandi subscribe, like, share na comment kugira mukomeze kubona amakuru ku gihe. Amavubi atsinze Nigeria abura itike yo kujya muri CAN. Ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi itsindiye Nigeria iwayo ibitego 2-1, ariko ntiyabashije kubona amahirwe yo gusubira mu gikombe cya Afurika. Kuri uyu wa mbere u Rwanda rwakinnye umukino wa nyuma wo gushaka itike yo kwerekeza mu gikombe cya Afurika kizabera muri Maroc umwaka utaha. Ni umukino wahuje Amavubi y'u Rwanda na Super Eagles ya Nigeria, aho Amavubi yasabwaga gutsinda ariko akanatekereza ko Libya yatsinda Benin ngo abe yabona itike yo kujya muri CAN. Amavubi yakoze ibyayo, yasabwaga atsinda Nigeria ibitego 2-1, aho Nigeria yafunguye amazamu ku munota 55 ku gitego cya Samuel Chukwueze wari ucenze abakinnyi batatu b'u Rwanda, ni nyuma yo kujya mu kibuga asimbuye. Ku munota 75 Mutsinzi Ange yatsindiye igitego kimwe Amavubi nyuma y'akazi kari gakozwe na Kwizera George ku munota 77, gusa Niyonshuti Innocent ahita atsinda igitego cya kabiri. Umukino warangiye Amavubi atsinze ibitego 2-1, ariko Libya nayo iwayo inganya na Benin ubusa ku busa, bihesha Benin itike yo kuzajya mu gikombe cya Afurika. Amavubi asoje imikino y'amatsinda ari ku mwanya wa gatatu n'amanota 8, aho inganya na Benin, ariko hakarebwa imikino yahuje Amavubi agasigara kuko yatsinzwe na Benin ibitego 3 yo agatsinda Benin igitego kimwe ku busa. Rero ibi ngibi akaba ari ibintu byari byiza ku ikipe y'u Rwanda, yakoze akazi kayo yasabwaga, itsinda Nigeria, ikipe itari yoroshye ariko yabashije kwitwara neza. Nubwo itabonye itike yo kujya mu gikombe cya Afurika, ariko twizere ko ubutaha izakora ku buryo izakijyamo. Rero aya ngaya akaba ari umukozi w'ikigo cya Samuzoti TV, bibutsa gukanda subscribe, like, share na comment kugira ngo mukomeze kubona amakuru ku gihe. Thank you.